گو تمام علوم پہ ربی کردگار یت امت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یت دیون زور زی علم گژھِ حاصل توے سب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یلیم 5 آیت مبارکہ بوزک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہندس وجود مبارکس وس تھر تھر کیازِ وس تمہِ انداز وس تھر تکیازِ یمن 5 آیت مبارکن اوس پور توحید تہِ بٔرِتھ یمن 5 آیت مبارکس مز اوس تخلیقی انسان تہِ بٔرِتھ تخلیقی دنیا تہِ بٔرِتھ توے سب اوس یہے حالت یہے سنیو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہندس وجود مبارکس امی انداز یل جنگ بدر گو جنگ بدرس مز یل 200 مشرکین تو کفار پھسے مسلمان ہندس قبضس مز تت کنوک اخ اصول پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اصول کیا بنوک اصول بنوک امی انداز اصول بنوک یل جنگ بدر سپدیو ات مز یہ مشرکین تو کفار یم پھسے مسلمان ہندس قبضس مز تت بنوک قانون بنوک یعنی یم مشرکین تو کفار پھسے مسلمان ہندس ات گروپس مز مسلمان ہندس قبضس مز یمن اخ چیز کرو یمن پینلٹی دن اسلام کن یمن مجاہدن کن یعنی یمن پینلٹی دن اسلامس کن یمن فدی دن اگر یمن کانسی فدی آسی تیل یمن پرزنر آف وار یعنی اکس مشرکس 10 صحابن علم قرآن علم حدیث ہچناون مرحبا کتن صحابن 10 صحابن علم حدیث علم قرآن ہچناون یہ مدینہ پاک سہ دور یت دورس مز قریباً 1 ملین پاپولیشن تس زمانس مز یس زمانس مز 10 لچھ لوک یمن 10 لچھن لوکن مز قریباً 15 نفر تم یم زانہن لیکھن تو بی پڑھن ات زمانس مز جنگ بدر کس زمانس مز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کر قانون یعنی یس مشرکین 10 صحابین پڑھنائے یعنی پیغمبرو کر تس زمانس مز یس انفورسمنٹ آف نالیج ات اسلامی نالیجس کن ات ایجوکیشنل سسٹمس کن وارت زور تت ابتدائی زندگی مز پروردگار عالمین دین زیادہ بوزن کھوت عمل کرن توفیق پروردگار عالمین یہ بوز تس پر عمل کرن توفیق پروردگار عالمین سون اجتماع کرن کر قبول پروردگار عالمین ات مز یمو پہل کر انتظامیہ ربی کردگار یہ تمن گرچ انک انجام پروردگار عالمین خاص کر جج حضرات یمو زن قیمتی وقت یتن صرف کر پروردگار عالمین یمن یہ وقت یوت کرز قبول بارگاہ الہی مز وما علینا الا البلاغ السلام علیکم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تشو معلوم محترم